Dobrodošli na Srbionik, srpsko svetlo u mraku našeg kolektivnog postojanja i put srbovanja. Ja sam Dušan i u ovoj emisiji ću biti politički nekorektan, a možda i više od toga. Vi klikujte ukoliko vas istinski pogađa moja nekorektnost, a zapratite kanal ukoliko želite da dobijate obaveštenja o izlasku narednih emisija. U ovoj emisiji diskutovat ćemo o tome da li su Srbi pametni. Odgovor na ovo pitanje nalazi se u samom srpskom jeziku. Za ovu priliku pripremio sam istoimeni deo izlaganja iz moje knjige Kako razumeti Srbina u sebi. Pa, da li su Srbi pametni? Kada govorimo o statistici ili onom što se tako zove, za ovakvu vrstu istine su zaduženi neki drugi narodi. Po rezultatima njihovih istraživanja, Srbi su najgluplji narod u Evropi. Tako recimo, World Population Review ili pregled svetskog stanovništva je američka internet strana zadužena za istinu, koja se bavi objavljivanjem ovakvih radova. A naučnik, koji je objavio ovu studiju početkom ovog milenijuma, se zove Heiner Rinderman i igrom slučaja je Nemac. Takozvana domaća sredstva informisanja sve ovo verodostojno prenose, a čak i sa znakom pitanja, nemački precizno izračunata rekordna glupost u Srba dospeva u novinske naslove. Po ovom Nemcu narod koji je dao Nikolu Teslu, Milevu Einstein, Milutina Milankovića i mnoge druge genijalne umove svetske klase, uprkos svoje malobrojnosti u istim vremenskim okvirima, je jednostavno najgluplji. Na stranu što bez Srba teško možemo zamisliti strukturu jednog korporativnog društva u tim istim zemljama, a o naučnim institucijama da ne govorimo. Procentualno gledano, Srbi su među najzastupljenijim na takvim mestima od svih naroda pod nebeskim šarom. Da ne govorimo o tome da se čak i sport, kao najvažnija razonoda u današnjem svetu, ne može zamisliti bez Srba, naroda koji čini manje od 0,1% današnjeg svetskog stanovništva. Mi smo se kroz istoriju nagledali raznoraznih Nemaca, prvobitno pomenutog stava, a ne treba se ogrešiti pa zaboraviti i sve njihove saveznike, koji su posipanje radioaktivnih bombi po Srbima nazvali humanitarnom misijom. Sličnu njima svojevrsnu duhovitost su pokazali na Uskrs 1944. godine kad su nas u ime savezništva čašćavali avionskim bombama na kojima je pisalo Srećan Uskrs. I vidi čuda, bombe su po Srbima tad izbacivali sem poznatih letećih tvrđava i američki bombarderi tipa Liberator, u prevodu oslobodilac. Kad smo kod saveznika, ovde bih napomenuo da su do takvih rezultata dolazili i Englez Richard Lynn, ali i Finac Tatu Van Hanen, a svi zajedno, sem što su Srbe smeštali na dno kace evropske inteligencije, za najgluplje narode sveta proglasili su listom afričke crnce. Međutim, ovaj podatak ne govori samo o demokratskim idealima sveta u kom živimo. On ima i svoju podmuklu kolonijalnu matricu, o čemu ćemo govoriti nešto kasnije. U svakom slučaju, ono što će svako od nas da pomisli je kako je moguće da narod tako blistavih pojedinaca u sopstvenoj postojbini živi sudbinom kolektivnog mraka. Danas je Srbija zemlja bele kuge, uništene tradicije, dakle uništenog sela, mladih ljudi koji odlaze iz nje i čitavih mesta koja zauvek nestaju, dok se životni prostor srpskog naroda ubrzano smanjuje. Na sve to svaki belosvetski ološ, poput prethodno pomenutih, malo pa krene da briše po ocanama. Kako to da se praktični rezultati koje neprestano prikazuje ovaj neverovatan srpski um ne prenose na našu zajednicu, na Srbe i Srbiju? U mom priručniku za srbovanje, Kako razumeti Srbina u sebi, u više navrata pokazujem da srpski jezik daje odgovor na ovo pitanje. Ovde iznosim jedan deo ovog odgovora koji se odnosi na reč pamet. Reč pamet je u direktnoj vezi sa pojmom pamćenje,
tako možemo da prikažemo sledeću paralelu. Pamet, pametovati, pamtiti, pamćenje. Ovu jezičku vezu potvrđuje i rečnik Matice Srpske, gde se jasno vidi da je u jednom od svojih osnovnih značenja pamet i sećanje. Pamćenje. Takođe reč pamet u današnjem ruskom znači upravo pamćenje, gde je u tom smislu upotrebnija nego u današnjem srpskom jeziku. U crkveno-slovenskom ova reč se izgovara kao pamjat. Dakle, da li čovek koji nema pamet može da bude pametan? Ukoliko je potrebno odgovoriti na to pitanje, zamislimo čoveka koji ne zna gde se rodio i ko su mu roditelji, gde je išao u školu, čime se bavi i gde živi poslednje 2 godine, a da mu je i podatak o tom poslednjem vremenu lažiran, pa kao takav umetnut u memoriju. Jasno je da takav čovek ne samo da ne bi mogao da se nazove uspešnim, već bi njegov život teško mogao da se odvija van granica neke specijalizovane ustanove u kojoj bi bio zbrinut. Na sve to, sva njegova dobra bi bila na izvolte, većem i jačem prevarantu. Sećam se svog prvobitnog boravka u SAD, zemlji u kojoj su prevare dovedene do savršenstva. Kad su mi Amerikanci objašnjavali kako se od svih vrsta kriminala najviše boje krađe identiteta. Pomislio sam tada, pored toliko oružanih pljački i ubistava, bojite se krađe identiteta. Pa vi stvarno niste normalni. Međutim, tada nisam znao da onaj ko izvuče živu glavu iz prethodno opisanih slučajeva, oružane pljačke ili pokušaja ubistva, može da nastavi sa svojim životom kakav je bio, dok u slučaju krađe identiteta žrtva gubi sve što ima. Sav novac na bankovnom računu, kreditna istorija mu biva uništena, često gubi posao i sve pokretnosti i nepokretnosti, a potom neretko završi i iza rešetaka. Koliko je pamćenje bitno na individualnom, toliko je bitno i na kolektivnom nivou. Mi individualno pamćenje imamo, neki manje, a neki više, dok nam je kolektivno pamćenje kao u gore opisanog čoveka, pa tako svi zajedno doživljavamo sudbinu takve jedinke, s tim da smo zbrinuti u ustanovi koju vode naši neprijatelji. Naš identitet je skrojen po osnovi skorije, pritom izmenjene prošlosti, prilagođene interesima istog tuđina, koji to uvek dobro koristi. I sve to na naš račun. Istoriju pre 7. veka nemamo, ona je doslovno izbrisana, a uveliko se isto radi sa onom srednjevekovnom. Iz školskih udžbenika naša deca uče da smo mi došljaci na ove prostore, pristigli iz nekih nepoznatih nedođija, močvara i sa ledina, kako naseljeni, tako i živi milosrđem okupatora, Romeja, to jest takozvanih Vizantinaca. Istom retorikom, oni su nas tako bezvredne i prazne, baš poput prazne flaše, ispunili milošću, tradicijom i kulturom. Kroz istoriju na ovaj način bivamo flaširani, upravo u ovakvim centrima neprijateljske moći. Tako smo odsečeni od izvora, kao u flaši, koja jedino može biti ispijena ili razbijena. A da li se istorija ponavlja? Takvima poput nas istorija se uvek ponavlja, što nas vraća na početak priče o humanitarnoj misiji. Ti isti koji su nad nama sprovodili pomenuti čin plemenitosti, danas postaju nosioci civilizacijskih mustri koje treba da sledimo. To u našem slučaju znači zahvalnost za bombe koje su padale po nama, kao i za genocid počinjen nad srpskim narodom, naspram našeg divljaštva u pokušaju suprotstavljanja ovim plemenitim akcijama. Taj program se sprovodi na svim nivoima u nas, od školskih udžbenika do medijskog i institucionalnog nametanja ovakvih istina. U isto vreme naš identitet kradu neki novonastali nacionalni entiteti i čerupaju ga kao pečeno pile. Što je najgore, zemlja i sve pokretnosti i nepokretnosti koje pritom gubimo i nisu najveći gubitak. Bespovratno ostajemo bez ljudi i našeg najvećeg bogatstva, a to je iskonska moć naše zadružnosti.
Neobjašnjiva snaga koja isijava i zajednice okupljene pod imenom Srbi, čak i onda kada je ona ovako bačena na kolena i maksimalno umanjena i ugažena. Čak i onda kada se sprovodi proces njenog konačnog rasrbljavanja. Za to vreme lupeži nasleđuju i našeg dedu i našu dedovinu. A mi postajemo sluge i zatvorenici u sopstvenoj kući, koja se sve više i više smanjuje. Eto zašto nas ubeđuju da smo najgluplji. To jest da biti Srbin znači biti idiot. Jer gubitak idiota može biti samo dobitak, pa se zato ne treba opirati ovakvim humanitarnim akcijama lobotomije nacionalnog grežnja i fizičkog satiranja. A bez pameti ili pamjati, dedove i onako uskoro nećemo pamtiti, pa tako ni dedovinu. Zato po pomenutom šablonu našeg gospodara, mi, preostali Srbi, poput gangstera izgleda treba da spavamo u patikama, jer iako nismo kriminalci, jesmo bez pameti. Sami od sebe zaboravljeni, pa je samo pitanje vremena kad će nam zakucati na vrata kao našim sunarodnicima u Kninu, Sarajevu i Prizrenu, na primjer, da bi nas ljubazno zamolili da nestanemo. I posle svega šta vi kažete? Da li narod bez pamćenja može biti pametan? Ostavite svoj komentar, a ja vas pozdravljam do sledećeg srbovanja na Srbioniku. Moravac Grka Zorbe se bavi grčkim jezikom koji je nastao iz srpskog. U ovom, u istorijskom smislu, prvom grčko-srpskom etimološkom rečniku, priložen dobar deo najvažnijih grčkih reči koje su direktno proizišle iz srpskih, što dokazujem postojećim jezičkim činjenicama i analizama najvećih jezikoslovaca iz ove oblasti. I opet, zahvaljujući ishodištu reči srpskog jezika, priručnik Kako razumeti Srbina u sebi rasvetljava misteriju osobina našeg naroda koje se reflektuju na svakog od nas. Iz tog razloga, poimanje ovih osobina je nužno u razumevanju životnog puta svakog Srbina. Obe knjige možete poručiti na dat email. Ostavite adresu i broj telefona i knjige će vam biti prosleđene post ekspresom po naznačenim cenama.